камари әріптері. Араб алфавитінде 14 камари әріп бар. Олар: ألف باء جيم حاء خاء عين غين باء قاف كاف ميم هاء واو ياء. Егер әл артиклінен кейін сөз камари әріпінен басталса, әл артикліндегі сукунды ләм анық оқылады. Түсінікті болу үшін мысал келтіре кетсек, мысалдарды қайталап жаттап отырыңыздар. أسرة الأسرة باب الباب جبن الجبن حاسوب الحاسوب خريطة الخريطة علم العلم غسالة الغسالة فرشاة الفرشاة قلم القلم كتاب الكتاب محفظة المحفظة هاتف الهاتف وسادة الوسادة يد اليد. Тағы айта кететін нәрсе, біріншіден әл белгілілік артиклі, екіншіден есім сөздердің басында келеді. Осымен сабағымыз аяқталды.